nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Mbaye kazi muri amakuru agezweho none tariki ya 7 z'ukwa 7 kwa 2026. Perezida Kagame ayoboye komisiyo mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangana. Naho abarenga ibihumbi 270 mu mashuri abanza batangiye gukora ibizamini bya leta. Mu karere ka Bugesera umwana w'imyaka 16 yiyahuye nyuma yo kumubuza gukoresha telefone. Kabila hoza ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yanze kwitabira ibiganiro bya Bujumbura bihurije hamwe intumwa za Tshisekedi n'abatavuga rumwe nawe. FRDC yo irigamba kwisubiza imidugudu 3 hafi ya Minembwe. Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal we agiye gushinga ishyaka rye. Hamas yo igiye kuva ku buyobozi bwa Gaza. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano waza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe twoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iminsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 84 73 33 41 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Perezida Paul Kagame ugiye kuyobora komisiyo mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangana. Perezida Paul Kagame yagizwe umwe mu bayobozi ba komisiyo nshya ku rwego mpuzamahanga ishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangana. Yashyizweho n'umunyamabanga w'abibumbye binyuze mu ishami ryawo ry'itumanaho ku isi ITU. Mu ntangiriro z'uko kwa 7 mu nama mpuzamahanga AI for Good yabereye i Geneve mu Suisse n'iyi komisiyo yashinzwe. Intego yayo no guteza imbere ubwenge buhangano mu nyungu rusange, guteza imbere ibisubizo bifatika byongera icyizere mu ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, koroshya uburyo bwo kurigeraho no kwihutisha ikoreshwa ryaryo mu gukemura ibibazo byugarije isi. Ni komisiyo kandi izashyira imbaraga cyane ku kwita ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo itazasigara inyuma mu nyungu n'amahirwe atangwa n'iri koranabuhanga. Iyi komisiyo igizwe n'abanyamuryango barenga 40 bayishinze barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma, abayobozi b'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga ku isi, abayobozi b'umuryango w'abibumbye ndetse n'abafata ibyemezo ku rwego mpuzamahanga. Perezida Paul Kagame azaba akorana na Mark Benioff, umuyobozi mukuru wa sosiyete Salesforce, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'itumanaho ITU Doran Bogdan Martin. U Rwanda rwashyizeho politike y'igihugu ku bijyanye n'ubwenge buhangano kandi mu 2025 rwakiriye inama ya mbere nyafurika kuri artificial intelligence. Perezida Kagame asanga hagomba kuba ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo hagabanywe ubusumbane mu gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano.
Abarenga 270 mu mashuri abanza batangiye gukora ibizamini bya leta. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangajwe ko abanyeshuri 277,452 bari gukora ibizamini bisoza amashuri abanza. Ni ibizamini byatangiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 z'uku kwezi kwa 7 bikazarangira ku itariki ya 9 z'uku kwezi. Byatangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri Claudette Irere n'umuyobozi mukuru wa NESA Dr Bernard Bahati ndetse n'abandi bayobozi bakuru muri Mineduc n'ibigo bishamikiyeho. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ivuga ko iki gikorwa ari ingenzi mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi no gupima ubumenyi abanyeshuri bafite nyuma yo kurangiza amashuri abanza. Mu makuru y'ubutabera, umutangabuhamya yabwiye urukiko ko yumvise interahamwe zishimira Dr Rwamucyo kuziha imashini ishyingura. Umutangabuhamya warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabwiye urukiko rwa rubanda rwa Paris mu Bufaransa ko yumvise interahamwe zishimira Dr Eugene Rwamucyo kuziha imashini ikora imihanda kugira ngo ziyifashishe mu gushyingura. Dr Rwamucyo yabaye umuyobozi w'icyari kigo cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda gishinzwe ubuvuzi rusange, akaba umuhanga mu bijyanye n'isuku n'isukura. Avugwaho kuyobora ibikorwa byo gushyingura abatutsi biciwe muri Perefegitura ya Butare. Ku munsi wa 19 w'iburanisha ry'urubanza rw'ubujurire rwa Rwamucyo, umutangabuhamya yasobanuye ko mu gihe cya jenoside yabanje guhungira muri Kiliziya ya Cyahinda, nyuma akomereza inyumba ubwo na bagenzi be baterwaga n'interahamwe. Ati nishe mu mirambo, mfite inkove ebyiri, imwe inyuma ku mutwe n'indi ku gahanga. Badufashe ku ngufu banyanduza indwara idakira. Uyu mutangabuhamya w'imyaka 50 y'amavuko yasobanuye ko mu masaha y'ijoro yavuye muri Kiliziya inyumba ajya kwihisha mu nzu y'uwakoraga muri depo mu mujyi wa Butare, ajyana n'abana baho kuragira inka no gutashya inka. Yabwiye urukiko ko ubwo we n'aba bana bari bagiye kuragira bamusabye kujyana nabo kureba uko imashini ishyingura abatutsi, arabyemera mu rwego rwo guhisha ubwoko bwe. Asobanura ko aho ariho yumvise interahamwe zishimira Dr Rwamucyo. Ati ubwo twari twagiye kuragira bafashe icyemezo cyo kujya inyumba kureba uko imashini yashyinguraga abatutsi, mu rwego rwo guhisha ubwoko bwanjye nemeye kujyana nabo, nibwo numvise interahamwe zakusanyaga imirambo zivuga ngo warakoze bwana Rwamucyo wazanye imashini yo gushyingura aba batutsi. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko yagize ubwoba ntiyegera uwatwaraga imashini, abwira abana bari kumwe ko basubira kuragira bwangu basiga imashini iri kujugunya mu cyobo abatutsi bari bishwe. Yabwira urukiko ko mu mirambo yashyinguwe hari harimo iyari yatangiye kubora mu gihe hari abatutsi bari bakiri bazima ariko baciwe imitsi y'amaguru kugira ngo batabona uko bacika, kandi ko nabo bashyinguwe n'iyi mashini. Yavuze ko yabonye abantu benshi cyane bishwe inyumba na Cyahinda, barimo abagore, abana ndetse n'abari mu zabukuru, kandi ko interahamwe zabishurwa agashinyaguro zibamenaho urusenda zinabatera za grenade. Uyu mutangabuhamya yabwira urukiko ko ibyaha Dr Rwamucyo yakoze birenze kamere kuko tarakwiye kwemera ko abantu bazima bashyingurwa. Ati ndababwira ko ibyaha yakoze birenze kamere, ndababwira ko nk'umuganga kubera iki yemeye ko abapfuye n'abakiri bazima bashyingurwa. Yiteze ko urukiko ruzaca neza urubanza rwa Dr Rwamucyo agasubiza ibyahamya ko yakoze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu yandi makuru, Meteo Rwanda yateguje ubushyuhe buzagera kuri °C 32 muri uku kwezi. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri uko kwezi mu Rwanda hateganyijwe ibihe by'izuba risanzwe ryo mu mpeshyi, aho hateganyijwe ubushyuhe bwo hejuru ku manywa buzaba buri hagati ya 20 na °C 32, naho nijoro bukazajya buba buri hagati ya °C 9 na 18. Ubushyuhe bwo hejuru bwinshi buri hagati ya °C 29 na 32 buteganyijwe mu bice byinshi by'umujyi wa Kigali, ibice by'amayaga no mu kibaya cya Bugarama mu ntara y'Iburasirazuba, ibice by'amayaga no mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba, uretse uburengerazuba bw'uturere twa Nyagatare na Gatsibo n'amajyaruguru y'akarere ka Rwamagana. Ubushyuhe buke buri hagati ya °C 20 na 22 bwo buteganyijwe mu bice by'uburengerazuba bw'akarere ka Musanze, amajyaruguru y'uburengerazuba bw'akarere ka Nyabihu na gace gato k'amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'akarere ka Rubavu. Kubirebana n'ubushyuhe bwa nijoro bwariyongereye henshi mu gihugu ugereranyije n'impuzandengo, ndetse ku bupimiro bwa Kirehe buherereye mu karere ka Kirehe hiyongereyeho °C 4.8, naho Rubengera mu karere ka Karongi agabanukaho °C 1.1 mu kwezi gushize kwa gatandatu. Mu makuru avugwa mu turere, duhere ku Kicukiro aho Kanombe ijerekani y'amazi iri kugura amafaranga 800. Abaturage bo mu murenge wa Nyarugunga n'utundi duce twa Kanombe mu karere ka Kicukiro baravuga ko bangamiwe n'ibura ry'amazi, aho ijerekani imwe igeze ku mafaranga 800. Bavuga ko ashize ibyumweru bigera kuri 3 batabona amazi ya wasake, uretse inshuro imwe yaje mu ijoro abantu baryamye. Ibi biratuma abaturage bitabaza abacuruza amazi ku magare, aho ijerekani imwe iri hagati y'amafaranga 700 na 800. Umwe mu baturage yagize ati birasaba kwishyura 700 cyangwa 800 bakaguha ijerekani imwe, ntitwizeye ubuziranenge bwayo kuko tutazi aho bayavoma. Bimenyimana Robert ushinzwe itumanaho muri Wasake yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ibura ry'amazi ryatewe n'ibihe by'impeshyi byagabanyije umusaruro w'inganda zitunganya amazi bigatuma haba isaranganya. Yatanze urugero rw'uruganda rwa Kanzenze rwohereza amazi Kigali no mu Bugesera rwagabanutseho umusaruro kubera igabanuka ry'amazi ya Nyabarongo.
ati kuri metero kibi ibihumbi 10 byagombaga kujya i Bugesera kuri ubu haraboneka ibihumbi 7. Mu mujyi wa Kigali hari kuboneka metero kibi ibihumbi 22 aho kuba ibihumbi 30 ku munsi. Yavuze ko hari gahunda y'isaranganya ry'amazi igamije kugabanya ikibazo aho bice bimwe na bimwe bya Kanombe, Kabeza, Busanza na Karama byahawe amazi mu gihe ibindi bizagerwaho muri iki cyumweru. Ku kibazo cy'abajya kuvoma amazi bakayagurisha abaturage ku giciro kiri hejuru, uyu muyobozi yavuze ko ntacyo bakivugaho kuko biba ari ubwumvikane hagati y'ugura n'ugurisha. Bimenyimana yavuze ko kuri ubu uruganda rwa Karenge ruri kuvugururwa rukazava kuri metero kibi ibihumbi 12 rukagera kuri metero kibi ibihumbi 48 rugafasha mu gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi muri Kanombe, Gasogi, Ndera na Masaka. Uruganda rwa Nzove narwo ruri kongererwa ubushobozi aho ruzabona umusaruro wa metero kibi ibihumbi 25 uyongera kuri metero kibi ibihumbi 87 rwatangaga buri munsi. Wasaka ivuga ko intego yayo ari uko mu 2029 abaturage bose bazaba bafite amazi ku kigero c'100%. Mu karere ka Bugesera umwana w'imyaka 16 yiyahuye nyuma yo kumubuza gukoresha telefone. Umwana w'umukobwa mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru ufite imyaka 16 yiyahuye kubera kubuzwa gukoresha telefone. Byabaye ubwo uyu mwana wigaga mu mwaka 2 w'amashuri yisumbuye yaramaze igihe kingana n'icyumweru yaragiye kubana na mukuru. Uyu mwana yari yarimenyereje gukoresha telefone ku buryo mukuru we yagize impungenge arabimubuza, barabishwanira binakurura amakimbirane kugeza ubwo umwana asubiye iwabo mu rugo. Ubwumvikane buke bwakomereje mu rugo ubwo mukuru yajyagayo agasaba nyina ko yabunga, ariko rubura gica kuko basanze na nyina hariyo yari yaramwatse kubera kumurangaza cyane. Ibi ntibyanyuze uyu mwana w'umukobwa, ahubwo umunsi ukurikiyeho yafashe icyemezo cyo gufata umushumi wo mu ngofero y'umupira w'imbeho aca inyuma y'urugo agenda nk'uri kwitemberera ariyahura. Nyina yagize ati yari umwana mukuru, sinari kumukurikira ngo mubaze ngo agiye he kuko numvaga agiye hafi ari buhita agaruka nta kibazo cyari gihari. Mu masaha nimugoroba nibwo abana bari bavuye gushaka ubwatsi bw'amatungo batashye bavuga ko babonye umuntu umanitse mu giti, bagiye kureba basanga ni wa mukobwa yamaze gupfa. Nyina yabishimangiye ati baransubiza bati hano hari umwana uri kunanaba mu giti kandi n'uwawe. Ubwo ndagenda nsanga ko umwana wanjye yimanitse yazanye urufuzi rwinshi, mbese byarangiye. Umurambo w'umwana wese ujyanwa ku bitaro gukorerwa isuzuma. No mu karere ka Burera abantu bitwaje intwaro gakondo bishe umwarimu bakomeretsa n'abandi bantu. Abantu 6 bitwaje intwaro gakondo batunda bakanacuruza inzoga zitemewe n'amategeko bazwi nk'abarembetsi bakurikiranwa gukomeretsa abaturage 3 barimo abarimu 2 bo mu karere ka Burera ndetse umwarimu umwe aza kwasiga ubuzima. N'urugomo rwabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize agana 2 z'umugoroba mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera. Cyamakuru Umuseke cyanditse ko abo barembetsi bari bavuye gutunda inzoga zitemewe zo mu bwoko bwa Kanyanga muri Uganda, baca mu murenge wa Kivuye bakomereza Rwerere bagera ahitwa Rusarabuye ari naho bakoreye urwo rugomo. Amakuru avuga ko ubwo bari bageze muri uwo murenge bahuye n'abaturage barimo umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 n'abarimu bari bavuye kwigisha kuri groupe scolaire Ruhanga, barabakomeretsa bagira ngo babatere ubwoba kugira ngo babone uko bakomeza kujyana ibyo biyobyabwenge. Mukamana Sorina uyobora akarere ka Burera avuga ko bakomerekejwe bihutanwe muri CHK ariko umwe aza gupfa. Avuga ko kugeza ubu bamaze gufatwa abantu 6 ariko kwagishakishwa n'abandi. Ati ubutumwa duha abaturage no gukomeza gutangira amakuru ku gihe. Iyo bahanahana amakuru baba barafashwe bataragira uwo batema. Yavuze ko muri ari amasaha ya 2 muri ako gasantere hari yakira abanyerondo nubwo abakoze biriya bahise biruka bakagenda, ariko ngo iyo abaturage baba baratanze amakuru nkuko basanzwe babikora bari abantu bari gufatwa. CIP Inyasingira abakunzi uvugira polisi y'u Rwanda mu majyaruguru avuga ko uru rugomo barumenye ndetse ko agikorwa iperereza. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Buri gihe uko usoje imirimo iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse ni Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda.
mu gikurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Makuru y'u Rwanda, Joseph Kabila wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kujya mu biganiro bya Bujumbura hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse nabo ku ruhande rwa Tshisekedi. Perezida w'u Burundi akabona Perezida w'umuryango wa Afrika y'Inzu Ubumwe muri iki gihe Evariste Ndayishimiye yateguye inama ngishanama zitandukanye Bujumbura kuva ejo kuwa mbere zibanda ku bibazo bya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru menshi abivuga abagize ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi rya C64 cyane Martin Fayulu, Delice Sanga, Dieudonné Bolengetenge, Jean-Marc Kabundi na Franklin Chiamala bahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abahagarara amadini barimo intumwa za Kiliziya Gatolika n'itorero Église du Christ au Congo nabo bari mu batumiwe muri izi nama. Senateri Francine Muyumba, umunyapolitike wegereye uwahoze ari Perezida Joseph Kabila, yabajije niba iyi gahunda nshya yemewe cyangwa nibizatanga umusaruro. Ku rubuga X ati hari gahunda nshya y'u Burundi isa nkaho irimo gushyirwa mu bikorwa. Hari ibibazo byinshi byibazwa. Ese ni gahunda y'u Burundi, Kongo Kinshasa cyangwa n'umugambi mushya w'umuryango wa Afrika y'Unze Ubumwe? Gukomeza kugwiza inzira nta musaruro ugaragara bitanga ni ishusho y'ihungabana rya diplomasi no gupfusha ubusigihe. Amahoro muri Kongo Kinshasa ntazaturuka ku bwunzi bukurikiranye ahubwo azaturuka ku bushake bwa politike buzira umuze n'ibiganiro rusange by'igihugu biyobowe n'abaturage ba Kongo bwabo. Uwo ni wo ku ruhande rwa Joseph Kabila wanze kwitabira ibi biganiro. Ku ruhande rwe Marie Ange Mushobekwa nawe ufatanyije na Joseph Kabila akaba n'umwe mu bagize ihuriro Front Commun pour le Congo yabajije kutagira aho bubogamiye ko Burundi muri uyu mwanya burimo nk'umuhuza. Ati umuntu uri mu makimbirane ufite aho abogamiye ntabwo ntekereza ko yaba umuhuza mu biganiro. Nkuko amakuru menshi aturuka mu Burundi bivuga, Perezida Tshisekedi Evariste Ndayishimiye inshingano zo gutangiza ibiganiro n'abantu batandukanye mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ku bijyanye n'ibiganiro bya politike bishobora kuba birimo M23 ariko bidakenewemo wahoze ari Perezida Joseph Kabila. FRDC irigamba kwisubiza imidugudu 3 hafi ya Minembwe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziremeza ko zongeye kwigarurira imidugudu 3 yo muri territoire ya Fizi yagenzurwaga n'inyeshyamba za Twirwaneho. Ibi ngo birakurikira imirwano yabaye mu karere hagati ya FRDC na Twirwaneho n'abafatanya bikorwa babo mu bice bitandukanye bikikije Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati kandi FRDC yemeye ko yatakaje point 0 yemeza ko yavuye mu rwego rw'amayeri y'intambara nkuko byatangajwe na Lieutenant Rigani Mbuyi, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokolade muri Kivu y'Amajyepfo. Imidugudu ivugwa FRDC yongeye kwigarurira ni Kashamata, Wihene na Kimete. Yavuze ko mu gihe cy'imirwano inyeshyamba za Twirwaneho zahatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi na bigaragara mu majyepfo ya Minembwe nkuko Radio Okapi bivuga. Lieutenant Rigani Mbuyi yemeje ko FARDC ikomeje kurwanira kugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu cyose. Ibi yabihurije na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Elakana mu nama y'akanama k'umutekano yabaye kuwa mbere muri Uvira. Yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yaguye mu maboko y'inyeshyamba, asaba abaturage gutuza no gukomeza imirimo yabo ya buri munsi. Ibi biravugwa nyuma y'amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko ibice bya Mikenge na Ponzero byafashwe n'abarwanyi batwirwaneho bashyigikiwe na M23 mu mirwano ikaze yabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukomereza amakuru muri Senegal aho Perezida Bassirou Diomaye Faye agiye gushinga ishyaka rishya. Ihuriro rishyigikiye Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ryatangaje ko umukuru w'igihugu agiye gushinga ishyaka rishya nyuma y'ibibazo yagiranye na Depite Ousmane Sonko wahoze ari Minisitiri w'Intebe. Itangazo riragaragaza ko hashyizweho itsinda ryihariye rishinzwe gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda yo gushinga ishyaka rishya rya Perezida Faye. Perezida Faye kugeza ubu yabarizwaga mu ishyaka PASTEF riri ku butegetsi riyobowe na Ousmane Sonko nubwo batagicana waka. Sonko watorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ashyize imbere gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga hagamijwe kubuza perezida uri ku butegetsi kuyobora ishyaka. Inteko ishinga amategeko yamaze kwemeza izo mpinduka mu cyumweru gishize, ariko Faye yahisemo ko bizabanza kunyura muri kamarampaka abaturage bakazazitorera. Ntabwo aramenyekana igihe amatora ya kamarampaka azabera. Iki kibazo cya politike kiri kuba muri Senegal mu gihe iki gihugu gihanganye n'ikibazo gikomeye cy'umwenda wafashwe n'ubutegetsi bwabanje bikaba bikomeje guteza impaka muri iki gihugu. Perezida Faye
yari asanzwe ari mu ishyaka Pastef riri ku butegetsi riyobowe na Sonko wari minisitiri w'intebe kugeza mu kwezi kwa gatanu ubwo Faye yamukuraga muri izo nshingano. Perezida Faye na Sonko bombi bari kwitegura amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu 2027 azagaragaza uko buri wese ashyigikiwe mu baturage. Mu Bufaransa ho abaturage barenga 10,000 bavuye mu byabo kubera inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro ikomeje kwibasira amajyepfo y'Ubufaransa yateye abantu barenga 10,000 kuva mu byabo nyuma yo gutegekwa guhunga imijyi mito n'imidugudu igera kuri 24 iri hafi y'umupaka na Espagne. Abayobozi batangaje ko umuyaga ukomeye ushobora gukomeza gukongeza umuriro ukanawukwirakwiza. Umuryango umwe bw'Uburayi watangaje ko wohereje indege enye zizimya inkongi ziturutse muri Chypre na Suède ndetse n'abashinzwe kuzimya umuriro barenga 100 kugira ngo bafashe itsinda ry'ubutabazi mu gace ka Trevillac hafi y'umujyi wa Perpignan. Perezida wa komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko Uburayi bwifatanyije n'Ubufaransa mu guhangana n'iki kibazo. Inkongi imaze gukomeretsa abantu 16 barimo bashinzwe kuzimya umuriro 4 ndetse imaze gutwika ubutaka bungana na hegitari 11,367. Abanga baravuga ko ubushyuhe bwinshi bwabaye mu ntangiriro z'impeshyi mu Bufaransa no mu Burayi bw'iburengerazuba mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu bwatumye ubutaka bwinshi bwuma cyane bituma bwibasirwa n'inkongi kurusha uko bisanzwe. Christian Prudhomme umuyobozi wa Tour de France yavuze ko n'imodoka zikurikira iryo siganwa zagabanyijwe kugira ngo hagabanuke ibikorwa bishobora kubangamira ibikorwa by'ubutabazi. Abashinzwe iteganyagihe bari batangaje ko ubushyuhe mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa bushobora kongera kugera kuri °C40 muri iki cyumweru. Espagne na Portugal nabyo byari bikomeje guhura n'ubundi bushyuhe bukabije. Ibitero by'Uburusiya Kiev byahitanye abantu 28. Uburusiya bwagabye ibitero bya misile na drone mu mujyi wa Kiev no mu nkengero zawo bihitana abantu nibura 28 nk'uko abayobozi babitangaje. Iki gitero cyagaragaje ikibazo gikomeye cya Ukraine cyo kubura ibikoresho bihagije byo kwirinda ibitero byo mu kirere cyane cyane misile na za Patriot. Abatabazi bakomeje gushakisha imibiri y'abantu mu matongo y'inzu ndende zo guturamo Kiev izangijwe n'ibisasu. Iki gitero cyabaye imbere gato y'inama ya OTAN aho Perezida wa Amerika Donald Trump ateganya kugirana ibiganiro na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu rwego rwo kongera imbaraga mu gushaka amahoro. Amakuru y'ingabo za Ukraine agaragaza ko zitabashije kuburizamo iki gitero cyangwa guhanura igisasu na kimwe mu bisasu 23 bya misile byarashwe na Moscow. Ibi biragaragaza ko Ukraine igenda irushaho kugira intege nke mu guhangana n'ibitero bya Moscow kubera ko ububiko bwa misile za Patriot ugenda bugabanuka. Perezida Zelensky yasabye ko Ukraine yahabwa izindi misile zifasha mu guhangana n'ibitero byo mu kirere, avuga ko Patriot ari zo ntwaro zonyine igihugu cye gifite zishobora guhanura ibindi bisasu. Mu butumwa kuri televiziyo Zelensky yavuze ko Ukraine ifite ubumenyi bwo gukora izindi ntwaro ariko ko ikeneye uruhushya rwa Amerika rwo gukora system za Patriot kugira ngo ishobore kwirwanaho. Yasabye ko inama y'OTAN iri bubere muri Turkiya yafata ibyemezo bikomeye byafasha Ukraine kwirinda ibitero. Zelensky yavuze ko igihe misile za Patriot ziri mu bubiko bw'igihugu Zelensky yavuze ko mu gihe misile za Patriot zikomeje kuba mu bubiko bw'ibihugu by'inshuti Uburusiya buzakomeza gushishikarira gusenya inyubako z'abaturage. Hamas yo igiye kuva ku buyobozi bwa Gaza. Umutwe wa Hamas ugiye gusesa urwego rwari rumaze imyaka hafi 20 ruyobora intara ya Gaza mu buryo bwo gufasha Palestine gushyiraho ubutegetsi bwa gisivili. Byatangajwe n'abayobozi bo muri uyu mutwe umaze igihe uhanganye na Isiraheli. Ni icyemezo kigamije guhindura imiyoborere ya Gaza, ubuyobozi bwa gisirikare bugasimbuzwa ubwa gisivili. Kuva hashyirwa agahenge hagati ya Hamas na Isiraheli mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, uyu mutwe wakunze kugaragaza ko uri gutegura uburyo bwo kuzibukira imiyoborere ya buri munsi ya Gaza, ariko ibyo kurambika intwaro abantu barabitegereje amaso ahera mu kirere. Umwe mu bayobozi ba Hamas yagize ati: uyu mutwe wiyemeje gusesa komite iyobora Gaza ndetse no gushyiraho umuyobozi umwe wemewe ku rwego rw'igihugu uzabareberera imirimo y'iyi komite kugeza hashyizweho komite yo ku rwego rw'igihugu iyobora Gaza. Urwego rushinzwe itangazamakuru muri Gaza rwavuze ko rugiye gukoresha ikiganiro n'itangazamakuru kizasobanura iby'iki cyemezo. Undi muyobozi muri uyu mutwe yavuze ko bamaze kubibwira uruhande rwa Palestine ubwo bahuriraga i Cairo mu Misiri. Mu 2007 nibwo Hamas yatangiye kuyobora intara ya Gaza. Nyuma yo gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko mu 2006, Hamas yiyunze na Fatah igizwe n'abanyapalestine benshi. Cyakora mu 2007 ayo matsinda yatanye mu mitwe birangira Hamas itsinze Fatah ihita itangira kugenzura byuzuye Gaza ishyiraho n'inzego zitandukanye. Mu gihugu cya Sri Lanka ho imfungwa 25 zapfiriye mu mirwano yamaze iminsi 2. Ubuyobozi bwa Sri Lanka bwatangaje ko imfungwa 25 zapfiriye muri gereza, abandi 100 barakomereka nyuma y'imirwano ikaze yamaze iminsi 2 hagati y'amatsinda y'imfungwa zitandukanye muri gereza ya Negombo. Izi nimwe mu mvururu zikomeye cyane zibaye muri gereza muri iki gihugu mu myaka ya vuba. Amakuru atangwa n'inzego zishinzwe imfungwa avuga ko imirwano yatangiye ku cyumweru hagati y'imfungwa zafunzwe burundu n'izari zifunzwe by'agateganyo. Gereza yari n'imwe imfungwa zigera ku 2400. Ku munsi wa mbere w'imirwano abantu 2 barapfuye abandi 38 barakomereka. Mu gitondo cy'ejo kuwa mbere imirwano yongeye kubura mu buryo bukomeye kurushaho ihitana abandi 23 barimo n'abakozi 6 ba gereza, nuko umubare w'abapfuye ugera kuri 25. Abashinzwe umutekano barimo abapolisi bashinzwe kurwanya imyigaragambyo n'inzego zidasanzwe za polisi bahise boherezwa muri gereza kugira ngo bahoshe imvururu. Hari n'imodoka za polisi zagaragaye zitwara inkomere zijyanwa kwa muganga, aho bamwe bari bananiwe ndetse barambaraye hasi. Abaturage cyane cyane imiryango y'imfungwa bateraniye hanze ya gereza ariko babuzwa kwinjira n'abapolisi babacunze.
umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa yavuze ko imirwano yatangiye ubwo imfungwa zatangiraga guhabwa ifunguro rya mu gitondo bikaza gukura bikagera ku mirwano ikomeye. Hari amakuru avuga ko intandaro y'iyi mirwano ishobora kwifitanya isano n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge muri gereza nubwo iperereza rikomeje. Muganga uyobora ibitaro bya Negombo yavuze ko bamwe mu bakomeretse bafite ibikomere by'amasasu, ibikomere byo gukomeretswa n'ibindi bikomere byoroheje. Ingabo za Sri Lanka zambariye urugamba ziteguye gutabara hakoreshejwe drone mu kugenzura iyi gereza. Kuri ubu gereza iri mu maboko y'inzego z'umutekano, akaba hakomeje iperereza. Sri Lanka isanzwe ifite amateka y'imvururu mu magereza harimo n'izabaye mu 2020 zitana abantu 11 ndetse n'izindi za 2012 zahitanye abantu 27. Ushobora kuza Primo Media Rwanda inkuru y'imfungwa 25 zaguye mu mirwano yamaze iminsi 2 muri Sri Lanka niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwari mudukurikiye, bararikira kwameza ko n'indi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.